Aha. Po tribunatu. Aha. Alo, je. Kako živjeli? Prost. Prost. Živjeli. Živjeli na zdrovje. Živjeli. Čekaj da se izmaknu sudije. Čuti, znao. Molim. Hrani, da. Samo ove nemoj napred boksirane. Isto sve hrani, slobodno. Pa nećemo još, sad smo tek počeli da radimo. Vetar se malo smirio. Ne. Aj, bravo. Rajkoviću! Zaslužio je. Uzeo sam, samo ispisao sam. I ove uzmi sada. Ispisao sam sve. I ove sada. Tu je tek. Tamo je naš takmičar, Nenad Kirica i njegov tata spremio golubove za let. Sudija Martin Majer, Han Gans. I snimate Joca Pavličuk.
Miša. Sprema golubove. Pušta na kavez. Bravo, Mišo. Mišo. Naš najmlađi član. SKP. Veliki borac. Veliki golubar. Ali zato ovči sir zdravo je to teško dobro. Ja sam ga dole u Plačkoj kupio pej pa poceni. 260 dinara, 250 dinara kilo. No, vidiš koliko je? Gledaj Martin, šta radi ovo dobro mali. Mali je stravo. Dobar mali. Ono moj tata, onaj taj mali predsjednik. Sale, Sale, eno su na nebu, Sale. Eno su na nebu. Evo, sad Upario sam jednu crnu što sam od Nemca uzeo sa crvenim mužikom, samo mi je jedna crvena žena. Dve, ništa. Ali ja stvarno ne znam zbog čega, jer recimo, kako se zove, mlade ženke, relativno mlade. Šta ja imam problem sa dve ženke? Jedna ne nosi uopšte Nemica. Imam jednu mladu svega za 3 godine od nje i prvu godinu to je jedna jaje snijela i to sam izvadio mlado i posle je prestao. To sam možda ti pričao. Fila, Imam problem baš sa tom njenom kjetom i sa još jednom ženkom. Mogu sam da mi ponesem Daj mi ovo je druga. ajde. Evo naš Stevan Dozet. Upravo izašao na teren. Sprema kavez. Da odradi svoje let sa svojim golubovima. Dozet. Da, jako. Došli sa Stevo i ja na livadu, ja ću snimat. Stevo, ne vidim ništa, ali nisam skinuo poklopac. Pa ja malo pre zaboravio. Pa jebi ga, znaš šta, on me naučio za 5 minuta da radim sve što on radi godinama i sad kaže kako ne možeš, pa ne mogu čoveče tako brzino da shvatim. Meni kasno pali klikera kad shvatim ću da uradim kako treba.
Joj, Bože. A baš je... Mali je do... Evo sad će da počne. Evo sad pušta vršački. Sad je vršački upravo. Samo na ovoj daljini ljulja mnogo. Pa šta da radim i meni ljulja ruke kad ne mogu da stavim mirno. Nismo mi profesionalni pa da ruka zaboli pa. A šta mislite držite onu veliku? Pa s njom je lakše. Otkud znam da li je lakše. Otac od moje žene otišao u Sarajevo na pecanje danas, u Bosnu. U Bosnu samo na pecanje, 1000 km. Essen i... Da. Sad će dečki, sad će dečki. Ovo napravili su što su napravili, ovo su napravili čudo, najbolje su bili. Ja mislim da ima najviše bodova ovi. A? Ovi ima najviše Najviše. bodova. Ovo je strašno. Ovo su stvarno 3 goluba koja, uvežbana goluba koja radi. O jebem ti. Ne, kad vikne zna, zna. Hoće da padne. Pa sme, ali ne bi trebalo da padne. Zašto padne da se pogleda? A, svaka i čast. Ovo su odradile samo tako. Sad, stvarno ova crno što radi, onaj silver šta je već. Kako radi, stvarno je fantazija. 3 godine. Jel da? Evo. Je, brate. Štete je bilo baš da se ova ženka razbija, da se strga. Treći. Prekrasna je. 3 godine stari. Modno. To su bili takmičenje u Holandiji, svuda još. I ko je ono mjesto, ja se više ne sjećam. Prvo mjesto. Prvo je bio. Evo.